Likia Propli ang deng DAV School keceng arni katalo. Suri hini raing korakit koma mingkan kini katalo nang bong proke basir ke ang deng di pukla keceng arni katalo. Bang Maneswar Kalita Phan Kethek Longabang Kwa Phan Sikalak Isya Tangkanong IPCPC Karbiangbong District SPPN Kapangga. Karbi Prime Tumabirta Longpen Kado Kavya Phantame Kardom Nang Pajurekla. Tangte Pini Karbi Prime Tumabirta Arjwekha. Dipurong Sopialong Parokri Sirke Pra Troke Pra Narke Panikan Arkoi Nipa Hini Arni Kapangcheng DAV School Henlo Karbianglong Alongke Kecheng Si English Medium School La So Parman Karbianglong Along English Medium School Puke Nahokta Avila Parokri Sirke Pra Phoke Pra Isianikan Karbianglong District Pinchong Tetapi Karbianglong Along Nahokadim Nahokarong Alongta English Medium School Avila Karbianglong arong supi di phualong pathir de tapi nahok hokpen munit wangsi rong supialong ar muaphai bat bomno munida phai ke barate kachalia warsai ka viajok cheki bisi aning ke mia munida dom jrap chito pen Parokri Sirke Pra Troke Pra Narke Panikan Diphu members hostel adung DAV School Ingpusi bang thom ke pak osomar toklang kachali jiaphan amen je thabdunlo Api non kita malong lialong DAV School direct ponlo. Keceng sia ho DAV School apan long leka panong kado kawe jiri paro hinido. DAV School binang palam Joy Singh dolo ya bohalong si cike bisi amuni datum la soalam ciparai pon. La soalam DAV School principal barim Dian Misra alangli Pini phoke pra priang deng DAV School keseng arni katalon lama kangtura hotsi alangli ning arlo alam pazir midam. Lapen DAV School toklang awar mon kapado jia phan than bang osomar lapen osomar api apo anparta hampang asung aphanta towar jolang. DAV School principal Chandro Singh Senarpenta DAV School along toklang awar mon ke wanchia puthak lamthe ethetheni thansi jamek pachutpon thanbang protima tebong pipen katetong sar arat mate thanbang abitung lapen principal barim Misra Phan kachoro pensi phoke prapliang deng DAV School keseng arani mate foundation de asai angdeng pachutpon lo Surihini ra ingkora ke thom ningkan kimi katalon arong bohongang bong school humni au somaraphan dictionary pakpak ke rapa jersey troke plaster ke pangdeng dipu club ke cheng arni talon ponlo Parokri Sirke Pra Phoke Pra Prianikan arkoi nipa isiarni Karbianglong district ang bong ke bicheng aklap ke dipu club penlo Laso teng surihini ra ingkora ke thom ningkan kimi katalon arong bohongang bong Dipurong Supialong Kido, Sonai Rong Chihon School, Lapen. Cleared up Sankal Deva Sisuniketan along Sirke Angdeng Kachali Osomara Tomaphan, Epak Lam Themar Jong Mate, Dictionary Ronsi, Troke Basirke Pangdeng, Dipu Club Kecheng Arni, Talon Pono. Laswa Mo Pangcheng Chiaprang, Dipu Club Alama Kangthur, Karlitang Atumaphan Kachikemong, Lapen Arni Kangsam, Lunkan Lapen Table Tennis, Angdung Kitika Chipate Patupon. Club Kecheng Arni Katalon along Dipu Club along Man Kedo Mukul Chandra Barwa Ranjit Sen Hirbang Sar et Hanse Club Akong Chapbang Dilip Kumar Das Atum Chetongton Karbianglong District ISP pen Chuninganikan School Hem Kedam pen Kang Bochok Thanbang Maneswar Kalita Phan Kethek Longabang Phuaphan Sikalak Isianong e Pazir Jipusi Pini Pherangke Hampanga Phan Pachini Karbianglong Langhin pen Chuninganikan Kangbo Thanbang Maneswar Kalita Phan penna anachik lori era phita Theklong lisi Kangbo dera Thanbang aphan komat ni Theklong pulote kar japen Sikalak Isia Tangkanong e PG Pusi Tini Karbianglong District ISP Sanjit Kumar Saikia pen Birta ke apa hampanga phan than pachini
চামেলাংচুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মনেশ্বৰ কলিতা নামৰ এজন শিক্ষক নিৰ্দেশ হোৱাৰ এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু এই গোচৰ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই সম্বন্ধে দুজন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে মনেশ্বৰ কলিতাৰ সুসূত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি আজি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি এইটো জনাব খুজিছোঁ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই মনেশ্বৰ কলিতাৰ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আমাক দিব পাৰে আমি 1 লাখ টকা তেখেতক পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু যি ব্যক্তিয়ে এই তথ্য আমাক যুগুতাব তেখেতৰ আইডেণ্টিটি সম্পূৰ্ণৰূপে গোপনীয় কৰি ৰখা হ'ব ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে অফিচিয়েল নম্বৰ আছে এইটো জনাব পাৰিব বা আমি ব্যক্তিগত নম্বৰো দিছোঁ 7002606030 এই নম্বৰটো জনাব পাৰিব 7002606030 Tante nomalam sopor aphan birtamo ington iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo pit pothot birta long wang thu iklong Nijang karbiang long hong kram pen bothat lang so ka chelenga tawar pi ke no par pi ka jok ratatum kaningri Sangti ke pona dampar la pen trak ke koya jok tawar he no lap Aprang ke la to tawar mepi Setame non ke sangti ke ya trak atum ka cheleng ka chimit me pina jok tawar bak lap Mate helix side lupusi ratatum pherang kyang no ningjedu Ningkreng apura hosi vecheng mate barla songsi mandet Helik hei hui ke thepar pega jok ar nibang ka cheleng ara ratuma phan thedunga ki sung che tong nang nuputa ara ratum ben ningji Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Nonghang atum pen thangnat ka chelang dun ave pin puta ara ratum pen than pachini Lasi Prapjin pen labang suat tawar kasalam ji mate kasalam da prangja phan CEM Dr. Tulirang Nongha phan ratatum pen kachuning ripado. Lapen jongsi labang suat tawar selam le pulote kewang jilang ani amtame ratatum kari motor kate warabang kisung cetong nang pikpo puta ratatum pen ningje potu. Salah. Nah, kenapa sih bang nanti kan? Om Prampen. Nanti tuar ke bang, hutang siksa ketur apni duma, asu dah ya. Mana siksa sigon lo yo, barikha pengina lo yo, dia dari gedang lah, tuar pahen lo, lama lo gedang lah, ini. Tuar ka silam ji lapen se, kitne CM fana churu ji lapan kini duma, nanti kumpini puit. Wara bang ke bonai dia tu melo pun lah, biang long CM tu mela, so war bang, na bonai kan di mana dilihat kan PWD department tu long lagi thok lapisan ke pini dulu mana so war lah. WD government asung ke lada ke long lagi thok hilang mana, nanti tu mah terlong lo ganda yo, long lagi thok ke hilang ada. Koi cukup dulu ya. Ayo lap loga. Forest Department ahin pen ex KPLT M Welfare Society asahem arkoi ni phai isi arni kepri era puthak arkoi ni phai hini arni anarlo por phai hini ra atitima por malom ex KPLT M Welfare Society ahin pen langtibuk nahor langso methang asahem along Forest Department atom kipri la puthak pherang ke ame kepha Ex KPLT M Welfare Society Amaipu Mensing Tokwi Lapen Kongchun Bang James Fonteron Atung Tong Sekot Pen Birta TPC Welfare Society Asahem Kipira Puthak Pherang ke Amai Patupo Lamjai Sarpo Sonjit Mung Pen Sahem Kipira Puthak Lam Khechepak Lang Ponsi Ketok Chia Phan Pin Rempo
Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Apha Katuning Real Visitame Jipak Lakpo. Ini dak is division block 1 Kepalopon forest andar aso along ni tum ex KPLTM welfare society lasohin pen ini tum ipasi ini press release hanang kogma laso alam apothak nilitum labangso alam ini aso press release ni tum ki piwang ke ningdu pik alam nilitum ex KPLTM welfare society pini pen nilitum na bangso a welfare society donangi pu pen nilitum matha pen nilitum dak east division forest andar block 1 along andar along sinitum dak isi Hirklong song intang nang jipu nitum matha pensi ladak nitum office bonailo amasi nilitum along mate nilitum ta afan nang pechini nepin pen atumi adab bajiner kep pra achiti malom nilitum ex KPLTM welfare society labangso office bang nang prida laso patha basi nili nijeng tung bihe koi ke nili tung aphan athe mane song punoi welfare society long punoi sitame dak president do secretary do la pen ladak a member do la so member long apatha nili nali tu mate la so tumi forest atum nagi pritum tame ni tu ma prang pen nang pachini sonte misen je polo sitame nili tuma phan ani ke ong ko pen nang pachini ne la pente nili tuma phan nang pachini asonte ba ala sembur atimi ta theng ik daklo sembur ki prita la po priya pele ki bi kok takali no pak pen si cheblundut cheba ba ko song se atimi ta theng ik long lo ningduk pik la ke nili ki pugang tunga bang ke majok le la sona chiplang no se tame Presiden do, secretary do, la sodak angbong, nili tumphan ang pachini pen le, la super claim sonte nili mesendi pusi mathaji. Setame non abang ke nili tumphan la bang sonang claim klesi. Dak office bang nang pri dak lo. Nasila so office ke pri bang ke tumi tarik si teng ai bang ke alang tum nang od eda nai palo. Setame office bang ke nang pri pri dar sonte mesendi. Kola so office ke prita arondo, kopsondi ke office pri nai mak arondo. Nasi nili tuma phan laso welfare society president secretary phanang than thipin pen laso office na pidak bangke nili ex KPLTM welfare society general secretary ahin pesta me nili ta ningduglo lapen nili chima thalo je ex KPLTM welfare society ahin pen nili tuma phan nang lang plot nili tuma phan nang lang pixi labangso aron nagi claim lu pusi nili jong daming tung ताकि नीली तुम क्लेम लो जे नी तुम सीएम लोग काम लो सीएम बेंता में नंग तुम पान के एमओसी नंग पिलो तमें नी तुम नंग पुलो एनओसी नंग पी बोसी तमें नंग तुम पान के उतापा नंग पिउन ए सीएम मासी नंग पुट डांग लो ना तुम डाक के चबोंग बम दो बम नी तुम सीएम नंग पुट डांग लो नी तुम दाम लो ना तुम चबोंग बम दो बम ला के ना तुम लोंग ले लु सीएम मासी नंग पुट डांग लो ना तुम KPLTM तुम चला नी पुलो sini tum bangke la siam nai poteng me tum mai claim mo dak dolo si ni li jong jong ke mata teng botang te ake chok chi ke pudana bote tum ke sarkar pasi jolan ko ko athe nili tum phan ke alang tum permission teng tum dak office ang chi kim lo ni tum welfare society office lo la system e isi nili pudana bangke ni tum sarkar mane council CM sir CM sir bang only nang tumla sembur bang ke fol nang dar pola sembur bang le rokom chode pusi pres powder office bang ge rokom bang ke order abi laki tamila sembur thang no moi posa mini tumhan aprang si ini tumhan apa cine order nang palima order alu abi order alu nang pali puta ditum misang chip lock si tum jak ki banji itu mo order alu abi lata order alu do pote ini tum
Ate Poland ke dam ke laan be jula so chiri rongon dam de. Lasila Sembur mote Poland area. Tame Sembur bani tum chiplok ni tum chivanji mati. Tame tum order alu abi lata. Jadi pudai bang lalu order alu be pen tum direct la ke force nang ke take lagi. Bang ke Ladakh के वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस के नी तुमके थी तो दाके थीपो रेंग तो तुमके दाके रेंग पो नीली तुमके 1 तारीख बैंग दाक बानंग प्रिय लो नी तुमके पिनाप पिनी 2 तारीख लो पिनाप 3 तारीख पिनी तुमके कच्ची किम्बो नी तुमके दो पो दाके नी तुमके अथे नी तुमके वेलफेयर सोसाइटी एक्स के पीआरटीएम नी तुमके नहो का 2 थाई वेलो दाम थाई वेलो नी तुमके ला सी पिनाप पे नी तुमके दाके तुमके चिकिम ना को लाके नोन तमे Litum kar bilo termas konsil doktor tulir berang sar pasal mini cunuri lo nilin be cunuri lo doktor tulir berang sar pasal mini cunuri lo alang li hem samini tum dam lo ni tum dam pe alang li samini koli nang tum cebong bang dam nak tum ga son nung ke ni tum nang pudum vek laki sar mas ni je vek las ni tum bang ke laki tu ka cebong mo pras me ka theng ko to ka chok pur tu nge iri de lo laki ni tum ke pena ma chikim pu laki nili me puding ni tu orang perang pere bang sang kau ni tu dah citam pun itu mas song minang mati ni tu nak khai pasti kata bina ke nah sini tu ke bang nak kau tu riven gitu pun lagi thanda kalau ahok kalau tadi mangke ni tu ke nompu same ni tu log approve tawe naga tembe tu ke lar apa lar ave daki ate ni tu phan akoi ke bang hobo pare ni tu malong song kapre ka tu bang palat hai mane tu em tu mer mangke tu ke palali lak ni tu mangke latak ke ni tu ke medigar khuliji la pen school khuliji school apha ni tu ke palal kali ni tu ke pido lake la darong pm tor pha lake dak raiko club dutum lake dak school place lake itum dak college market place medical place college school dak school place itum dak pido lake tu ke palal kali La longli ko ando je nang litum. Ni tum total 3700 bikha ni tum dak GPS ang ke mari piki 3700 bikha ke mari tang le ke mari tang GPS or di Chandra Singh Kro also DFO kali bid officer nom bangka langli bangke deputy raja ramane lo nong ke department lo Perangkia Mayalong, Rap Chunbang, Robertson Hanse, Tom A. Chunbang, Dilip Timo, Raju Ingti, Ram Singh Ingti, Sai Hem Chunbang, Amanda Rongpi, Lapen Enjoy Sinar Pen Pen Chenglok, Penangan Welfare Society Abang Patum Chetongpi. Tang Tepini Karbi Prime Tuma Biota Bangkela Pansi, Kang Toniklo, Kaduka Veta, Domithak Me, Kurwang Tru.